Mida. Ano jay basi leli wa dai na. Hana buta kam lelinya. Kang ka butoi tak jinya na. Pakan ileli ana betul wa dai na. Bu pane toy. Nak aku malam sa beja. Kabdo tham rukahnya na. Alah wa, lagi hantar masa muda pirone. Ada drone jamun kemenan si. Oh, baik sama dong ji. Hana sama lagi ji hira muda aku. Hana pu hanan mengaku wa. Hana Mida. Nyana mi hana ka pati habake. Ka bah. Kakak sama tebah gaji. Daripada aku mangan drone, hana carang senten kok bate uro. Maksud ka sente kok wata. Dua drone ngelo. Kampung Kedrawan upaya pernah wari. Muncul obreng na jaro. Bit minyak ni tak berhabak ka Mida ha. Ibanan ketuhan nah. Menang sakal ketuhan. Mida. Tuha ka na pu wa. Yang baik umum ka tuha akai lagi nak mirah. Mida. Ho, wa. Drone kelawan long mah. Menyahana perle kupi jelbab mirahan sengap inan. Betat bak gerentak long. Golok pecah beli abah. Aku pegah bak sileli. Aku pegah bak soda. Bah namur sang keron. Aku sangan kapak lu. Ana putang tak dah nak pegah bak. Aku tu ho hai, ho dah no. Gerentak abah midahnya. Kura-kura baharo banongan lu. Ngana ada lain juga ngelo hasai. Ayolah, tuturo. Semoga berhatu aja. Ipatku. Watak ukah lelina. Tak kalah kami aura waka. Lo hanaya aku ngomel aura Mida. Kena aku pakai body serum cedah beauty, piok. Makan mami tak pakai body serumnya. Good question. Jadi midahkan manfaat tak pakai body serum dari cedah beauty aman tajak lamuro. Karena ijih na UV filter ini bisa jadi pengganti sunscreen dan masih banyak lagi manfaat jih Mida. Cik bu beo. Cok rasa. Kerasa lentrak bo. Tak ada wangi baji lali ya. Menyangan cedah beauty nah hana kamu ji. Bare tak ada wangi lembut lali ke? Nak kau satu di kibang glow kulit ji. Kok jam mana lali? Makanya pakai body serum dari cedah beauty. Oh, kenapa kan? Ku cek tak baca beauty-nya. Sit wajib ka cek baru kau kahan darah. Banyak di depan tegak. Nah pun begah apa kaya? Patah nih. Kasih tahu nggak ya? Kau pegah lentrak.